into so. Men a catch last with the castle is so penny kroma or bottom. So penny kroma or bonnica, not sorry begu, or free as sorry if you prepare, now so them near them and your mamma will canopy about tender. He is disgraced to the kingdom of God. Why a penny hypocrite? Walk come collect bomb with Jimmy kroma. Listen. Some of us we are lions, so we are coming a day when I change that town. Also, you don't pay free the Tenumuda. Manasi, we are boa. Mina make a chill. So I see my castle on movie to Minumbi. I know better pazo. We are boa penny nufi, Manasi. Mina make us as we. Manasi penny nufi. Manasi. We are a poma. Mina make a chill. We are perform. Mina make a chill. Me provoke. Upa yuti. Asama zenu wana wosheni zenu hotel na wosheno ukwa hotel uni mo honchemi hotel uni mo honchemi mi kodi 14 days awa asama baby afa atadika ekoye program asofu usu sa hotel na wosheno hona na meda uni mo honchemi dem pesa me chono no a utana mi wokumase ena miwo wan hini fie na chiwo hotel be na hotel be na hotel be na ho mi busaw baby a woka suma kwa hina fichire no ofa ho awokọ abes park because school so run about yatiti mi okrofrom Colombia na betena ye Manasi bidonyame uye jimi Manasi mimi su uye jimi me na me catch ro me se ba bu opa akofo abusu amu ba twobra me bu asa da na ka ho me na me catch ro a man is talking not a woman me bu we jimi for pa eno na do na afre me Manasi brabe yi wa no senye na afre me wi a me twa screenshots o call a wo ye no me di nya ba be go Facebook Manasi me se me bu me se me bu me nya ka se me bu so me bu he me bu kwa na man ko he nya me pe o Manasi me bu makache abusiafo ene adofonom mema obibia akwaba sonko ede eba yedwumadie yi eso ede nyankopon asese da ne abrebia munya ebre eji adwa etie eyega no wahala dwumadie ayede ebesomo ewo too much GH eso na ensem ekoso ensem eha na nsusu ne nyina no ensem ekoso nyina eyede ano ene yede kayen fasikan ena ejidwam ensimbi bebeto apono so efa eye demon breaker awobobo asofufo bi edin na edin awobobo ye na enoma ebepiepie mu no sofo bi ababonten ababeyi ne nsembi ano echire mu achese wono de ensem abrante na kan wonim ho hwe wonya de mpo se wone no ewo twaka bia ewo nanso sofu yi nso so wabo enkrofo binu mo ntrene wo enoma bebra wo ye no osumase eho enu nti yaji adwa na mo amunim se ye de agye se dia na ene ensam no ye be pense mu ye be biebie mu na won so so wahunia ekoso wa kire wadwen ede afa honti mo ma adwen twa no dan embra eye tuma gh your comment section abusiafo ye twan ho aba ne ba ye de nkomodidie no ebe hwehwe so for ene adofono memamo akwaba ebiemu eyega no wahala dwumadie na ena masugusu a mu etie no eye sofo Manase ena meneno edi ahia ye ba betwetwe enkomo opanyi mema wakwaba de abaye dwumadie yi eso mejo so ohema na se empombo kodie erade adom ahwe ni experience etumi ho ye pa yo yeda erade ase ensimbi ekoso ababa betapu su Ghana hanu mofa baby a wobia ebobo hu demon breaker nanu ada okona 2 ekokotwetwe enkomo ede ensem a ekoso ana difo atrufo binyoma womo ebebegu akwanmu achese wonu no oye pastor ede junior pastor de ma wobi ni watena ne na ase pen na ye adwuma ene asofo binum bebre aye adwuma bobo ebinum edin bebe piepie mu
na eno ama yenua bema kwadwosafo kwadwosapon wababonten wode nsem bi ababetu edwa emra demon breaker kasa no wo kire mu ana chese woni kwadwosapon no ekoye India man bi ho no mu a wo mo ekwakoje eduru ana so mo kwaji tumi ede abeye wo mo ensore na eno ana chese honum no abrante no se na nko ope onu demon breaker no ede na yesra ha se de be onu no mo betimi ede apagya na ensem we so chirechire nneoma mu ne ne wo mo eye no na yeto nsa ede frɛ yenua bema kwadwosapon yi na yetoto na no na nsem a wo chire mu no wo se enya de se the demon breaker eka no eye no kore na nanu aye no wu ehia ye bo atwetwe nkomo no na chese wu chire mu a kwadwosapon ya nkasei woye obi a wo bebedi kan bebebo enoma ekoso de asofo atrufo binum eye wo no wo matena wo hu se nya nti watwe wo afiri mu no eno ema chese wo babonten ebebebo wo entrene ya papa ya betse wo bechire mu enoma ekoso ewo sa enoma we denti ena bema wo bi enoma wo ye no osuma so wo bi bebe kan wo betimi abo na entrene Obaba Erade Yankopon enhyira na meda wase eba enen susu se wato nsa freme na wahwefo nsusu Erade enhyira obia na de me wo kan wo kakra obisa me woni se onipa bia won se onam kwan papa so a ka hunu se dakro wo hontuma ebeba asofo wenmu no omo ayete se empataku ana omudi wodwan nwoma ahye omo edi bone no na omo wie the Bible no atoso se de aso omo ye hwe na me meti se sa di mo breaker me nim no asebedi ka e wa fidi kase so ntentan kase me ka wo so se me nim sa brante no na so no Bible na akra se asam a enipa mienu ebeka ya asam ba ko no eye kro we kana we ni ho we ba no we have a conference say eye Awurade na aka jabrante nso wo kan nyina no ma no hunu say Nyankopon wa ya de meda na se so wageme na waboa me ye mi ama mahunu han no ahunu say enkwaje ewo ho nana case upon no wo betimi edi nan so onim no betimi aye sa ne mani nyina na so me se oyotrofo denti ena ma wo hunu say oyotrofo na denti na ma wo kasa oyotrofo oyotrofo san say me amenu etia kasa sisi my nice word changer blogger bi e me eye program ene bishonana case upon your program the free blogger no hima jeki e was sa wo bra bishonana case upon ko ye video say makoti asofo to akokika kwanfo so a omudi ndro a omo ewie ye etan ebinum pro asa na omo awuo wo so wonte se makoka sa asem no emo sorry ya ene woni me ntokwa girigirigiri to hima jeki me ye interview me kan sempa ba o hima jeki me ye interview ena maame no abeba no bisa say bishonana case upon winning prophet manasiwe changer efri na no so oni meda onhia meda mi asumi nim se minim Frank Naro mi asumi nim wo ameda wa mo afreme wan kasa wa freme edi mi am osofo bi amakoye program wa aflawa ma no akofa nsem bebre aba abrantie yi so wonim me ana mi hyase se me kirekire ba bi a minim no eni abrabo amene na bo wi dodo amene na nom emma pepa amene na pe abosom amene ona koso emma ohima jeki be hu se na sofi wo si wonim no enso wonim wo bra me no enyina tena papa ba kon na ase e wo kuma ase wo sofo a wotete miye no sa sofo no so betena ne nchen bi wo fa ne nsem ansa na wo be yesofo eti so na ka so nimia ne se me anka sa bi hu so mo ye wonwa eti me ti se wo ka se demon breaker de o ka no enya na kura de na so oboa emu bi entie no na omesi medical kan omo eye empataku ana omo de wodwan nwoma egura omo ho omo timi hyesuma si di bone na omo de Bible no aba beto so edi se bishop na case upon ana mo say onim demon breaker ana say de wo kafa ono no ho no enya na kura oboa oboa esanse ni di ampa gano onya free ni di empire egano onya free uko kan wa koyi quotation
Okoyi kote is Matthew 11:44. When the catcher One catch us say wakasa di ofri bo no so behwe oba behwe obi di ebo no behwe ne so no obewu na de obefri so abehwe bo no so ebetete a eno nkire se eyampaye edwa eya posum akwaje ye me wo na kesapon wan kasa onim se wo posum akwaje ye no ni din ene ampaye edwa ana obususa wakọ akotu aje awodi ye na so enso ose anu wono ne nafofo obi abetimi akase wono bosom paa de won hu bi da na se kire mo yonko na me kire usuban emu a wontakra se no enu tugum na be ye dan na ono otrofo kwayi ne trofo adi otrofo tim kwayi ne trofo adi da san se we na be di ntura kire wo de na akoda na die se we na be di ntura kire me wonye patwat mazie pa eti no omo ho no Wahima eye map kesi o biem asofo ya ye koma so omuye group omuye group kesi a enye group kitwa etu kan ba ko a waka edom o kan ba ko a waka dom sa na no bi so na kesa po yi me say we ye obi a woni suban papa me watrete me say obekume hotel ameda now, omudia so mbekumi ombe nse no midwane akoda hotel bi abrante we mo bi titem ya mo be hunu hotel wo ye video edba Facebook we ka kire obi ase me woni ba bia meda obo hotel krodi obo area krodi me see video no ha wi a fatum na mpa hu se enya nto na medi enti eba ne sen ena ma asofo like wakwakotu adu watu adu awie na ya bane abeka still untimi engi antum Someone says, so be si boni kwanso se wo ya. Boni so be jitum se media me ya. So when share Yesu a onjaida. Na omo ye obi a nkom be fa masampa kan so. Ene me amenu me hu so na nkom so asakire omo adwen afura kwanboni so. Na nso so no se na me kan ye no. Pharaoh akoma ekurawa. Wo bra wudi boni no. Adwensa ye tufu na wupiri wakoma. Ye tufu na wupiri wakoma. Eba ne sa woni beba ho so no de wako wie body mu na yi ho anu ye me de manya nu hu mateme ho ase matwe me ho afiri mo ho me ne mo nante wie mi wi ase me tie yese me ya motafo mo pemi ekumi enye awurade na bo me ho ban po a enka me se me ba mu studio akora me tumi ma but awurade yo sofo ye nua bema kase no ansa na ebeko ye nua bema na asem so kwa asofo obinum no like dane entawantawa wentwi bi ewo montem obia pese like okosoro obia pese an wodi ne yonko eso ma demon breaker kasa no kwapo oni eye kesapon yi ekọ baabi na nko munyina ekọ tumi nanso akoda ne eche no konfo na wo mokọ no kọ no ma ne ya we se nka kesapon no de no ba be yesra hanas wodi wonu mum enka ba be ya rituals no de ajiska denti ma asofofo mokomo homo Obaima medasipi na wabisa masempa. Yeah. Se asofo kon omo a. Dia ewo mu pra ni. Okay. Eya na eye eni brewo. Eni bre. Na den na bema wo yonko sofo wani abre no. Ohun se emre bi me ka se bi kire wo se. Wo ye sofo a edepa. Na ukita microphone na do mani mu a edepa. So unsore so tia awre hopa na obi e fight for members e na dey be hu se members ne so no dia omo panie eti obi e force ye bi se bia obenya ba bi agina na so fo bi na obi koya adamfo na ebe wi akire na one na ekontoko a sanye se bia osofo na de na ko ni sikani bi ho na wakogi na free ni nsemu a na ye oba ene die asofo ntoko hu se osofo bi ne yoko sofo ko a asempa na meka kire no enye se wakoka ni secret a kire obi a anaso de na ko ni sikani bi ho ama osofo no aye ka ni se ono fa kire akọ ho anase ekwan bi so no waka na sori anase ni secret bi a kire a omuntumi mbekoma ni yeye da edi asofo mi enu ntoko de sometimes na ejina sa enyama ne me ya ena ede eba de ntia ma asofo timu kuntokwa ne bi no but the woman say asori enye competition asori de nyame de ba mo nipa obenyana no na so odi ye adwuma sankrofo nyame de ama no ena so odi ye adwuma but obia epemo enu ti na atru nipa
ebinum de omuti wurawura abosom kope nuro kope niema eye members aye fight say yen sabeka eye niema aye fight say ebenya eno na amasa asofo edi ye wurawura enuro a ekowie akira esan sabo ansam no onye the father of peace but or your father of confusion it will go a na feel wabes critic problem confusion to montem na mo ankasa makom ho wo sa gumu wani mase eti de omu kwaje no eno an na san be wie ebe kuti omu ewo eniema bi mu ewo sunsumu na yesa de a na nka ye bi a waje mi nipa bi afiri mi sem waje mi sika bi wa akaka mi ho asem eno pe na apart from that no spiritual side no so said ya etie eno no na asofo binum etimi eku wo ankasa ema. Oh yeah. One kasa church members. Oh yeah. Obi and a man we Obi kura kum ye fumu ba. Not to talk about church members. Obi kum one kasa ye fumu ma. Denti. Sir, what boss of be deal woman na me no me pesa me I don't answer my cancer no da. Me pesa we repeat me who be this ah. Me because e be ka group kasa yes, uncle kan boni di wom. Ono ne ba owu ye maka ho asem dada. Ne ba be ma no 3 years owu ye maka ho asem. Kwan akra no fa so wu ye. Omu wie ye, omu be ye program e wo sotium omanjo. Eko wie mo bi ko shi wi. E ma Ghana e be ye problem. Obi ehun se asora ya ko shi wi wo mu no enu ni. Sa nipa we maka san se we nyina wie. Na wo hu se enam di kan se ubisa se eye den na be ma osofo omutu kum nipa na sefo. Oh, say a year a duro and a nipana cosso. Or go to bosom. Or quite a drew out. The aduni demanding no and obetro. Ebia mi pe moja. Ebia mi pe oba. Ebia mi pe wasorba. Ebia mi pe unia. So, because papa bi eba mi cho so cause of you. Ama house of one. Yeah. But yeah, shem content first. No, so she be a fra as of one penny for no commission. Obi calling Germany beside and say. Edi ampa na wagi free nipa no nsemu a sans of no odome side ho o se die na me gi free wo nsemu pa sika nka ho a me gi free wo se me gi free se me gi a me boa wa wepe edi na me gi ebe ye oya sika nka ho kodwena ho na bra to ba na ofre na yire no so hwe me call sofu ni se die na me de ba ebe free me nsa obetumi di aboa me a ha me apart from sika. Let's say on from fan a yirimra and I want to bear my and I ba and then the bushani. So what I say, it will be an okachi and suffer. My dear, I'll different in some of me up by me phone. I want to suffer just wait to tell so free alcohol. No, Pamono. Sir? So, Tisha can't send a bar, Caffeine over son and sat in a cool with them. It you know, Omu Kumunipana, Omu Kumunipa for fame, for money, because Omu said, one or two was say, I want to be famous. I want to have money. It's on the Sunday when you actually do there. Then there is a requirement or you want the house away and son what why you famous. And when I want some de mawa, Mujanum womb, or one Sunday mawa, any pecum womb. Oh, na Sunday maway na no. And a more kumnipa said the bay would be outside any can say. A Juman warrior and walk compared to. Enya sofo but e din na da no so keke wo ya adwuma ye ni e na akopɛ duru e de ba be din nyame din akata so a wo di pesika enti asofo binum ti se bruka ye yi kwadwo sapon jada ne wo mo makeka obo mu din no a wo no emre bi duru ye se wo no wo mo number be wo mo nu moja wo mo kunipa wani ehunu bi ana oh me de me be gina ka kire wo se me ni obi akogina ba bia ma na kum nipa ma hu bia da bi ba wo no obi akọ ba bi makwa kotu aduro de aba ba ye adwuma ne ne ekeka ho oh bosom de madi kaka se me ni abruka kura kotu bosom aka ho asem dada masi so se ekotu bosom kura me ye de bosom no efiri aflawo side ede ba e ma mi konfo no e ba se bosom no won bi enti no e wo se enka bosom oji sofo ne di ka sofo ne mompa na bosom no onkonkoto ngua na mfa nko ba bi efiri bae ba later na bruku yes ope bosom tie kwa san ye kokofa bosom no aje say maka nsem we edawie mu dada aha ekofa e ma ye de bae later wono ma me ntem be ye problem ene na sefo so ene de maka ye mutu bosom a mahunu bi but say ye kum obi de ma me da bi say obi gina wa ye kum obi de menya hunu bi da na de wo mu ni say obi on mo so manya akwankyere
ye be demand monya obi ka so nya akwankyere be demand monya na okoya akwankyere ne banana ma me ewu a wo ye nyansani a so obi nka nkyere wo se wakum nipa aha obi se manya akwankyere a me ye no ebe demand monya wo ro hema tia so mi yo ampa no akoye okoba ya na ne ba awu ne ba ni amitina ho na meti so okoye bibi no e wo se mi hunu se ade na okoye na no na akum akore na sama okay just the wo ka de atwi obi o oh so ma di kan kura ke kan da ti we atwi obi abad no kura sem de on se oba hema nyamsom no e wo se e ma discipline bam sanse asofo so called prophet for ne binum gu nyamedwuma ni mase ne binum ma nyamedwuma no atosini ama enipa enidie no obu ede ma nyankopon kura no eso ate oh eno ne bedadwene kase onyankopon de ne sa kan me no ayi se be me wiase ni amanse hunu se sei na ekọ na sei na etie eti no e ba jo se ubisa me a na dia etie eno no asofo binom nso so enya eye members anaso wonya akwada wodi na chi a enam se wo pese wo hunu de wo ye nyina nti no like baby a wo kọ de no konye yi ni edru sambre na wo ma no ene ne ekọ apam bi se de bi obeka na no oto mo ni asofo binom se ishi a ye se de eye demon breaker bubo omudi no ebi no wo kọ sa apam ni bia na me das me no hu se me nye omo akoda me adamfo me am a man of my own me di sofo me show mo ase enyo mo na tete me nye omo akoda David but it is say me ye sofo me nyante ma sore ena me ni ati as adamfo ati na sore ena ono efrem se beboa me that is the thing I have been doing with them all this while through benyokuso aburukuso obi a maboa o musa so obo ho no ma wa fa o say bi asofo a me wo hyamase me no wo kọ ba bia me no se de be ya wutimi me kama ase ma pam bi ono wo ye apam bi anaso o ma wo ye sacrifice bi se de be ya wo secret and the secrets mu nyina mo be share woni wo mu hia ye no obi ni wo di sankita ho na na no kre on say asofo no a omoye saa azana na asofo no etese bonsama ma obi talent o try so be win souls dia kana ho nti ono kwa eni bone no o try say ne nkra na mo na se no ono mu nyina be di the same bone ni bi se de be ya owu e ba na mu nyina mo ko enti no de oye no omo try so be tumo initiate wo me dito o di bi ye me dito wu ye Lawrence Japan odibi ye me odibi ye o se ne se okọ me konanim odi ase konanim se onumpo no ya asore e obi ntu me konanim no ya se okay oni me be ye asore tida no odi anwe akwa nkyere gufo na me so microphone mu ye adwuma me wiye na o my call office to ko peja akorawa ketua bi bai ena oso kora no de ewo mu nie na sabe metue me nya abofra me hunu sudi a me hunu mehunu adekọ communion wire mehu ena mehunu moja nso a ewo samia mehu se moja ni tanse empenifo kasa de bia mu nye duru eche moja aha eti no adere gukura mu ena ode moja na agukura wanum ena ya chechire ade ya chechire se nkramofo ade ya tetente esoro nti na ewo mu se nema bebre ne ade ya chechire ho to ode be hye wonsem na afie no ono ekasa mama ni hu na mefam osi mama ni hu na mefam ono na mama ni hu na mefam o na waka so ono na mama ni hu no anya wu mo dabi ono na mama ni hu no befam na waka bi wa mama ni hu na befam me no na befam na so aka no na befam wu a no na be wu yesa na kire se wa toton wa ba abo edi amano eto de sa de ni hye me nsema me hwe de na se me num admoja le gu kura wanum na me san so we say no mu ensign from my life en hye wonsam sa de kakra ho no ebo mi hu etimika che ne se mbacho no me ba sisi a pa na me koye dito frame sa more than 100 times man pikin ko ba kokora si da sanse sa de no ka ye se me ye ya enka ne mi ni ba bi e mi gina eti asofo ne de omo ye bone na omo timi initiate omo ma no ebi wom omo etimi ye sa de no sanse se bi o so ya asore na obe ya azan wona wo na etena se apna ne adenas watu aduro de awunim se watu aduro yes you know it so say secret upon secret no mienu pe aduro no ene azan enwuma hihye no ene pe say asofo na wo mo ya azan na say trade for wo mo nyina no wo mo mudu wo machi no
omo ya initiative omo ewo eye aduro tuo ne bibia emu opewasam nko ade a osofo bi on say Yesu kura asuafo mu na owonipa a odono pa so udi osofo bi akina oyesa me do me pewasam me kwa kojame me wo ko aduro su kura so ma yenko na ye wo say opewasam ama obo abedu ba bi no ye be ma na de ase wibi na ma obi oba ne bi sorwe o initiative wa no bedu ebe so ama wa de eje owetuma echeze bibia ono na ye bom edi so omo pe wasam pa se de meme no omo nantia na mo pe wasam idi a ene bibia o ye bia no obemwa ye bi ti apart from dito no ono nkwa no obi a oye na adwen so obe initiative enye se dito on se mabubu asofo bibra no omo ye adwuma o obubu bebre ba se no munyina na omo ye omo adwen so obe initiative o sa ne omo ni debi enye obi a na so oye de mudito no ono no na de okofa bae no kra no man se me man ye antiasia ma no yes na on se asofo na aka no enye initiation no but eduro so ko na omo kokko a minim ebi cry times mini binim na ko to se me say ikotu busum di fi afra wo bae o de se mi ko bi cameraman ka ho driver ka ho ene ye nyina ekọ ya kotu ede bae eti no sa ne man bi sa ne de eyade a ewo ho no ma eno na omo eye abusiafo na chese ensem no de ekoso yie pa nia ebubo ba wo mo beba bonten aba be yi wo ma no se nya no kra yese ni se ni nyina no all because of wo kata eye ne bonus wo mpese eye boni eye bie so no eso ebetimi epiewutie ensem a eye prophet Manasseh wodi egu akwamu na chese emu eye rem papa eja ye de ensem yi eba ewiye they say wa wunim sorry enye nansen ya enye COVID-19 ya be ya ama sorry yentimi nko yanka say nkrofo ya bubu omudi nko omo sorry dem be bedru kwasi ada ye omo normal days so omudi shi obi yentimi nko bi eni ye hwe wo mu nyina wo TV so no ne de be hunu wo mom ya asofo ne wo mom asofo efutu nsemben ena de be ma bi ati afa na nyina obi a wo tie wo na wo hunu se nipa asumasi say na wotie say na wo ye ne nyoma entimi twum from because obo on ma say the wa wonim obo ha wo ya tete ne katema so nti asema wo aka che ne church member no enya de so obi be dane no krampo na ebetimi asesa na adwen afutu nsemben ena de be ma wo momo abontin eradi shira na medasi bebre so obahema ewiase na nkasa no nka eduro ba di nipa enye ne bebrebe eyatrema ena ade a wose nipa te ase ne se asomo ya amaba bonti amabekan so obi pa timi sore o kase sofu ya smo kan nya no kra na mu se nipa no nyame honhom ba kokra entini mu ne mu de nyame honhom tiri mu no be hunu se asoma sofu be kan yi no kra na se etisa se nipa na fade a ene na me ka kire ne se on hwe hunu se free na ekona na montu obetu se ogidi ni no won hunu se ba bia wotu na mo asiro obebi se awrade se papa ha mi kwai efiri wo ana efiri wo san se ebia na wo free ba bia wo de o se baifo bi na eye wo enso na wo call sofo a oye okot enchen from flatline to fire etino enipa eme ye ni na o ye ba bia ekobo mpaye yana mutuo ye council kumu yakwa nkyere kokko gigye ye me ye ni na ho na yentu anamopa minkase enko asore minkase enko ba bi ehye enkom minkase odifo bi ani wo na emum atrofo ne de especially omo a ye tontoniema fo no omo kra de omo asore kra de meya anka mesere se to adwunu menko bi da na onipa bi ama na brabo enwie awurade mu sesei enfo asore ko ni agro ye papa babra bokronkron sire awurade de wunti won hye wode na koso sum awurade na wonyame a wo hye nipa no obekoso ehira amwa brabo etimi asiwiye eto oyema bajo kakra mede etwato no jo ya beda wano ase abusuafo we de mo amote eye ensem a ye papa e wodi egu akwam wo be kwa asori a ye tonton ne o ma se de wakowura mokola dwom de ene ye menko tina wo fie hya wo de na bo mpa ye numom ebe ye beta
sense wo be kwa kopie baby aye ton we be free asori na wo be kwa kodru fie na watimi aye nkatenkwan wo ye asori a wo koye wie de ne nka wa ankokora anka eye abusia aha ene de dwumadie no ebesi midin ene akua sikapa dasa na ye besane hia